digni ramena do ušiju i izdah unatrag. I ponovno udah gore do ušiju i izdah unatrag. Dakle, kružimo ramenima, udah gore, izdah natrag. Još jedan, udah gore, izdah natrag. I obrnuti smjer, naprijed, udah gore, izdah dolje. Udah, izdah. Udah, izdah. I još jedan, udah, izdah. Sada stavi ruke na ramena, približi laktove i jednostavno bez usklađenosti s disanjem kružimo laktovima unatrag. 1, 2, 3, 4 i naprijed. 1, 2, 3 i 4. I možeš otpustiti ruke. Na desnu ruku dovedi naprijed, lijevu ispod nje i zagrli se. Znači, ruke su ti prema lopaticama, probaš dohvatiti obje lopatice. I zatim spusti bradu dolje na vrat. I onda podigni glavu i bradu gore, pogled gore. Još jednom, bradom dolje, bradom gore. Vrati glavu u centar i podigni ruke i probaj spojiti dlanove. Malo još podigni ruke i gledaš kroz ruke u daljinu. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Otpusti ruke pored kukova. Lijevu ruku stavi naprijed, desnu od ispod i sada se ponovno zagrli. Došetaj iz svoje ruke malo još dublje prema lopaticama. Spusti bradu dolje i bradu gore, pogled gore. Još jednom, bradom dolje i bradom gore. Vrati glavu u centar, podigni ruke i probaj spojiti dlanove ili barem drži palac. I podigni ruke i gledaš kroz ruke u daljinu. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah i otpusti ruke. Sada sa desnom rukom uhvati od ostraga lijevi lakat i nagni glavu u desnu stranu. Isto i sa desnom rukom povlačiš lijevu ruku malo bliže podu. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Vrati u centar i otpusti ruku. Sada sa lijevom rukom uhvati desni lakat. Glavu nagni u lijevu stranu i lijevom rukom povlačiš obje ruke malo bliže podu. Udah i izdah. Udah i izdah. I još jedan udah i izdah. Vrati glavu u centar i otpusti ruke. Zatim dođi na dlanovi na koljena, pripremi se za anahatasanu, položaj za srčanu čakru. Noge su za širinu kukova, ruke za širinu ramena. Odšetaj ruke daleko, ali probaj zadržati koljena ispod kukova. Zatim spusti čelo na pod i pusti grudni koš neka potone prema zemlji, zdjelica nek se digne prema gore. Udah i izdah. Udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Zatim se podigni gore, vrati ruke bliže sebi tako da su zapešća ispod ramena. Radimo konac iglu. Udahom digni desnu ruku u stranu i pogledaj prema palcu. Izdahom provuci desnu ruku kroz lijevu kao konac kroz iglu i nasloni lijevi obraz u pod.
Istegni, odnosno odšetaj lijevu ruku daleko i okreni glavu, pogled prema gore, prema stropu. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. I vrati lijevu ruku bliže glavi i podigni se natrag na dlanove. Isto s lijevom rukom udah, podigni ruku, otvori u pogledu palac, izdah, provuci lijevu ruku kroz desnu, kao konac kroz iglu, lijevi obraz na pod, ošetaj desnu ruku daleko i okreni glavu, pogled prema gore. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Približi desnu ruku k sebi i vrati se na dlanove. Ostajemo ovdje za položaj mačke i djeteta. Udah, digni zdjelicu gore, digni glavu i očima pogled gore. Na izdah, podigni visoko gornja leđa, opusti glavu i vrat. Ponovno udah u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom podigni visoko gornja leđa i sada sjedni na pete, očetaj ruke malo dalje, čelom u pod, položaj djeteta, balasana. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom u položaj psa koji gleda prema dolje, Adho Mukha Svanasana, i ostani ovdje. Duboki udah i izdah. Udah i izdah. I zadnji udah i izdah. I sada polako digni desnu nogu gore, udah, ispruži koljeno, nožne prste i izdah, dovedi stopalo između ruku. Lijevu nogu opusti u pod, opusti stopalo i udah, otvori ramena, prsa, pogled gore, izdah. I ostani ovdje još jedan udah. I izdah, natrag u psa, sa jednom nogom podigni desnu nogu. Udah ovdje. I izdah, dovedi stopalo između ruku, otpusti lijevu nogu, niski jahač. Udah, otvori ramena, prsa, pogled gore. Izdahom natrag korak u psa, s jednom nogom podigni ju gore. Udah. I izdah, stopalom između ruku. Opusti lijevu nogu niskom jahaču. Udah, otvori ramena, prsa, pogled gore. I izdah, u položaj psa. Još jedan put udah, digni nogu, ispruži nožne prste i izdah. Zakorači naprijed, stopalom između ruku. Udah, otvori ramena, pogled gore. I izdah, vrati nogu natrag. I ponovit ćemo mačku, udah, digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah, zaokruži gornja leđa i sjedni na pete, čelom u pod. Udah, natrag u mačku. Izdah u položaj psa. I ostanemo ovdje udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jedan udah. I izdah. I sada udahom digni lijevu nogu, ispruži koljeno, nožne prste i izdahom korak naprijed, dovedi stopalo između ruku. Opusti desnu koljeno i stopalo pod, niski jahač. Udah, otvori ramena, pogled gore. Izdahom korak natrag u psa s jednom nogom. Digni lijevu nogu, udah, ispruži ju i izdahom korak naprijed, niski jahač. Udah, otvori ramena, pogled gore. Izdahom korak naprijed, natrag. Udah, ispruži nogu, izdah, korak naprijed. Udah, otvori ramena, prsa, pogled gore. Izdah, korak natrag u psa s jednom nogom. Udah, podigni nogu, ispruži ju i izdah, korak naprijed. Udah, otvori ramena, prsa, pogled gore. Još jednom izdah, korak natrag u psa s jednom nogom. Udah, ispruži nogu i izdah, korak naprijed. Udah, otvori ramena, prsa, pogled gore. I izdah. Korak natrag s nogom. I sješćemo se na pete, čelom na podu, položaj djeteta. Na kratko. Idemo natrag u mačku, udah. I izdah u položaj psa.
Udahom sljedećim digni desnu nogu, ispruži ju i izdah, korak naprijed, stopalom između ruku. Lijeva noga je na podu opuštena i dodat ćemo i ruke. Spojimo dlanove iznad glave, Anđeli mudra i pregib unatrag. Ispružaš laktove, pogled gore i disa duboko. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah i spusti ruke u pod. I korak natrag u položaj psa. I lijevom nogom udah. Ispruži koljeno, nožna prsta i izdah, korak naprijed. Niski jahač, opusti koljeno, stopalo i digni ruke iznad glave. Spoji dlanove u Anđeli mudru i pregib unatrag. Počni stezat laktove, pogled prema prstima. Udah i izdah. 2 udah i izdah. Udah i izdah, spusti ruke u pod. Udah ovdje i izdahom u položaj psa koji gleda prema dolje. Desnom nogom gore, udah, ispruži koljeno, nožne prste, izdahom zamah stopalom između ruku. Lijevu nogu sada namjesti 45 stupnjeva i digni se gore u ratnika 1, Virabhadrasana 1. Ruke su u Uttara Bodhi mudri, dođi dublje u prednje koljeno, zatvori ramena i spružaš laktove. Udah i izdah. Udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Spusti ruke u pod. Digni lijevu u petu i zakorači nogom natrag u položaj daske sada, Falakasana. Udah ovdje, izdahom koljenima na pod, digni zdjelicu gore kao mački, naprijed s tijelom i spusti prsa, čelo u pod. Položaj 8 udova, štanga namaskar. Otpusti sve. Sada ćemo napraviti sfingu. Stavi podlaktice na pod i pazi da su laktovi ispod linije ramena. Pritišćeš ramena dolje, prsa naprijed, noge opuštene. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Spusti čelo u pod, a ruke, prste ispod linije ramena. Udah, digni se na dlanovi na koljena. Izdah, sjedni na pete. Položaj djeteta, čelom u pod. Udah na dlanovi na koljena, izdahom u položaj psa koji gleda prema dolje. Lijevom nogom gore udah, ispruži koljeno, nožne prste i izdahom dovedi stopalo između ruku. Desno stopalo namjesti 45 stupnjeva, udah, digni se gore u ratnika 1, Virabhadrasana 1, Uttara Bodhi mudra sa rukama. Udah i izdah. Uvijek možeš gledati naprijed ako te boli vrat. Ako ne, pogledi u prste, prema prstima. 2 udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. I sada ćemo spustiti ruke u visinu ramena, okrenuti se u ratnika 2 na kratko, ispružiti koljeno, rukama dolje, nožnim prstima naprijed i došetati pete prste zajedno. Sljedeće je Vrikšasana, položaj drveta. Otvori desno koljeno i spoji dlanove u Anđeli mudru. Možeš ostati sa stopalom ovdje ili pritisnuti stopalo u list ili pritisnuti stopalo visoko gore u bedro, samo izbjegni koljeno. Sada podigni ruke iznad glave i počinješ gurati laktove unatrag, otvarajući ih. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Otpusti ruke i stopalo dolje. Otvori lijevo koljeno. Spoji dlanove u Anđeli mudru. Možeš ostati ovdje sa stopalom u podu ili pritisnuti stopalo u list ili visoko gore u bedro. Počni dizati ruke iznad glave i otvarati laktove prema natrag. Udah
izdah. 2 udah. Izdah. I 3 udah. I izdah. Spusti ruke i spusti stopala u pod. Sljedeći je Natarajasana, položaj kozmičkog plesača. Sa desnom rukom uhvati desni gležanj, lijevu ruku istegni. Možeš ili ostati ovdje ili ići dalje. Udahom počni dizati desnu nogu. I sada u ovom trenutku počni povlačiti stopalo dalje od leđa. I na posljedku digni lijevu ruku što bliže lijevom uhu. Udah. I izdah. Udah. I izdah. I zadnji udah. I izdah, otpusti ruku i nogu. S lijevom rukom uhvati lijevi gležanj, desna ruka naprijed. Možeš uvijek ostati ovdje. Ili će dalje sa mnom, udahom počni dizati lijevu nogu. Zatim povlačiti stopalo dalje od leđa. I na posljedku dignu desnu ruku što bliže desnom uhu. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jedan udah. I izdah, spusti ruku i spusti stopalo. Otvori noge za širinu kukova, dođi više prema rubu prostirke. Otvori dlanove prema van. Udah, podigni ruke pored ušiju, stegni prste prema gore, trticu prema dolje. Izdahom otvaraš ruke po strani i grudnim košem prsima vodiš naprijed i dolje. Postavi ruke pored stopala i glavom prema koljenima. I onda lijevom nogom natrag, desnom nogom natrag. I jednostavno se spusti na trbuh za sljedeći položaj. To će biti položaj žabe, bekasana. Noge su otvorene, čelo je na podu. Sada uhvati sa rukama gležnjeve i onda namjesti ruke tako da su dlanovi uzduž stražnje strane stopala i prsti usmjereni prema gležnjevima. Započni pritiskat pete prema stražnici, prema podu, laktove savijaš i usmjeravaš kao špic prema stropu. Isto laktove probaš približavati prema centru. I sada digni gornji dio tijela udahom, glavu, ramena, grudni koš, izdah, ostani. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Udah. I izdah. Zadnji udah. I izdah, čelo u pod. Otpusti stopala, noge. Namjesti sa rukama jedan jastuk, dlan na dlan, desni obraz na dlanove, nožni prsti zajedno i pete otvori, položaj krokodila Makarasana za odmor leđa. Možeš otvoriti oči. Namjestit ćemo se sada na leđa. Znači okrenuti se na leđa za položaj mosta. Setu Bandha Sarvangasana. Pete su blizu stražnice, noge za širinu kukova. Dlanovi na podu za sada. I udahom počne dizati zdjelicu, polako, donja leđa, srednja leđa, gornja leđa i usmjeri pogled prema pupku. Možeš ostati ovdje ili dovesti ruke ispod donjih leđa, laktove došetati malo bliže, ramena isto. Jedan udah, izdah i sada probajmo dignuti, ako smo podržali rukama leđa, probajmo dignuti desnu nogu gore. Udah, ispruži koljeno, ispruži nožne prste, izdah, ostani. Još jedan udah i izdah. Zadnji udah i izdah, otpusti stopalo u pod. Udahom digni lijevu nogu, ispruži koljeno, izdah, ostani, ispruži nožne prste. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah, spusti natrag stopalo u pod. Sada oslobodi dlanove u pod i vraćaš gornja leđa, srednja leđa,
donja leđa, križa, trticu natrag u pod. Okreni se na desni bok i dođi u sjedeći položaj. Ovdje ćemo napraviti Ardha Padmasanu, položaj polulotusa. Počinjemo sa desnom nogom. Dovedemo desnu stopalu u lijevu preponu. Ako to ne ide ili ako je bolno, uvijek možemo držati nogu ispred. Učinak je isti, otvaranje kukova. Rukama smo na koljenima i udah, istegni kralježnicu, izdah desnom rukom iza leđa, lijevom rukom iza desno koljena. Otvori desno rame još dublje, pogledu natrag, udah i izdah. Vrati se u centar, udah. Izdah, lijeva ruka iza leđa i desna ruka iza lijevo koljeno. Otvori lijevo rame, pogledu natrag, udah i izdah. I vrati se u centar. Sada možeš ili zamijeniti nogu, dakle probati sa lijevim stopalom u desnu preponu. Ako ne ide, noga može ostati ovako dolje. Ili ako možeš napraviti pun lotus, onda ostaneš s desnom nogom kao prije i digneš i lijevu nogu. Ja ću ostati u Padmasani, u lotusu, ostalo je sve isto. Ruke su na koljenima. Udah, istegni kralježnicu i izdah. Zaokret u lijevu stranu, ponovimo. Otvori lijevo rame, udah i izdah. Vrati se u centar. Još jedan udah i izdah, zaokret u desno. Otvori desno rame, udah i izdah natrag u centar. Sada otpusti noge i ispružimo svi noge, ispružimo nožne prste i zategnemo. Još jednom ispružiti i zategnuti. Možeš ostati u sjedećem položaju. Sad ću pokazati kako ćemo držati ruke kada budemo na podu. Ne u sljedećem položaju, nego onom nakon njega, u Matsyasani ili položaju ribe. Ruke će biti pored ušiju i zatim prekrižiti ih i suprotna ruka hvata rame, palac od naprijed i glava će biti naslonjena na rukama. Sad idemo napraviti prvo Šivasanu, položaj šive ili položaj koljena na uši. Legnuti na leđa. Koljena stavi na grudni koš, dlanove u pod. Udah, istegni noge 90, izdah ostani. I sljedećim udahom digni stražnicu i prebaci noge odmah natrag. Koljena savi i probaj pritisnuti što jače obraze ili uši. Isprepleti prste ispred leđa. Nastavi disati duboko u svojem ritmu, udah i izdah. Ili možete nastaviti sami. I još jedan udah i izdah. Podrži rukama leđa i vraćaš na pod dio po dio. Gornja, srednja, donja leđa, križa, trticu. Okay. Namjestimo se odmah za Matsyasanu, položaj ribe. Ona se inače u punom obliku radi u lotusu, međutim ako ne možeš napraviti pun lotus, možeš polu lotus ili jednostavno ovako prekrižiti gležnjeve. Ja ću raditi pun lotus. Dakle, u tom trenutku dovedemo noge u pod i onda se svi legnemo na pod i spružimo ruke pokraj ušiju, dignemo glavu i prekrižimo ruke. I vratimo glavu na ruke i ostanemo ovdje. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Digni glavu, ispruži ruke, vrati ruke pokraj kukova i onda otpetljati noge.
I namjestimo se svi u šavasani, položaju mrtvaca za završno opuštanje. Otvori ruke, noge, dlanove prema gore i zatvori oči, smjesti se udobno.